Fie pre. Ha, Dobsia, Andrea. Over do must say, it's shy at the chair, run not set to Kotokwa refuse. Bemen when I'm for no funny question of book a same. Papa, where I saw bear. Yan home for so baby. Never probably nip her swing. One my hinny, just say. And when yam a mamma, and your money, and when yam a baboon. It's my papa the gun, a mamma, and a money, and dread a crack. Or Maluko different level. What I say, or my hinny, I corner, the person, what the anumunium, and Shilla, and Waswa, and Kaboom or Dom at the kingdom. I'm on the kingdom of Pija. It's him for 40 and when I'm in Shadi or Mofana Qua. I was younger. A wood must say, a young pro, Yenny, yes, your fruit, Yasante, Mufrasante, your frasante, Mufrasante, a dear, and Rayura. A swag cunning number, say, wood must say, a beswinra. Nabusia, your secrets in a woman, a higher 2 days TV, Besessan and I have not subscribed. No share, what shall I drink? I was dear, and your potato, but my dear, a hundred siano. Ha! A wood must say, a shy real. What can I say? Maybe you brother can say. They won't crib bra was what picture warm. O picture warm fit in my honey. I can't say one more pong, I was on my honey. Now one more the crown bebre babram pong because they say in what threat. A boom kunya and what threat. A kind of bofiepre a hinidin, a cassafipre my honey. Ope pejano e deny your my hair. And man be ye controversial. E very controversial. Men pray me premier man my hair. When you say one fear assassin to your na wo nim fear pray. Any a word masano. Can who say word masane ba any fear pray. Abusu ya hana nyansa ya kano. Hana hini ni abakosam da bia me katse sa wo ka de hyasam sa wo ka kunyasam sa wo ka baby free we free ha we mempena no ko tie wo mo history ye because history no e da ho e kuro bia bakosam da ho dada enya na ene ye ba betro enya me na hima mtie na me se kose no se me kuro mo history ya ntro ne ye etimi so me koka ne ye da bi ye na nam kyekire ye no mo ka ye bakosam de to ho dada eti e da ho Edaho ye di hunkom edaho enwo bi ne be ka cho se eyese dabi edaho it is what wonim no awodumase ne ba eni fiepre wo ka se mre bedumase hima be ka se woni de won tie ase na fiepre ku yasase no omudi osesai etu wo ba so kwa sante no he fa omo asase to omo ho na eko na sasire nyina edi won emi be ka cho se he do be ka che ono fiepre ne be ka bi kire wo omo pa na busia emira no anya adru enula awuduma se hene eswai ewie ye no ede che yewura no asema yewura kato aso se mona so se ye swai ne papa awie a ewo se fiepre ye pagya ne ye ne man hene me se afin krofo be wu bro house of chief ho be ye de brekum hene ba sampa hene ba se kwa ba japa kromu ba fiepre ba atoni baba chese enkwofo be wu ho enkwofo ntimi committee ni bi enti emra so yewuraka sese ne de fiepre adru ne so ye be pagya fiepre aye ne man hene se de be ka kire se yewura so be pagya no waye ne man hene no ye yaje na tunso e man hene dada because e fena fofoma animonyam ne nyansa wodi di akunya wo ho na masa wo twam etse yewura nyaka se obebo no wo pagya no na ye man hene eno ne nyina ye hwe ne mu kwan because amna me yeso sa giyabo na nam se himan sansam asante hima ekoya ne amamra ne amane wo wonni mamamra ne amane ne de onim se yesa ye nwane sa akwa ene yewura nyaka ne de na se fiepre obeye man hene professor
obeye man hene mo wo se wonte ase no ha ene be man kwofo dipi no akosoro eho ne be hu se ye wonyansa ne ndi adedi akonya hu ye fa mamra ne amane kwa so wo so ma me ngura me be fa mamra ne amane kwa so me ye ba gazette me mayo hene ye wura anya kabuso ye nkwai nko tie nsam ne bi ye hwe awodumase ne soye ene na ye ba aheto this. Sabre yanso we adumasia so we adumasia we aduase ne ba ani fiapre and one more odi ekodru ho bi ne ko cheche atonie cheche fiapre so Otumfo mesra won tam kase ka tan kase se me nanane awia panyini me nanane kwasi bosontwe me nanane kwabra kire so mpa me nanane do baso basanteman sa som na me okodi aman kwabra kire abeto so biego me beto aso Otumfo mesra ya mi so yi yare sa wo fra me dam chima wa me to tam kase Ese fiepre maje ahino ye wura anya aka wie fiepre wose ne wura ne papa ene awodumase ma mo betena sesesa bakwasam ene awodumase anya asante ukaya wa hino mudi kan yi no wona na ya MP Millicent honorable minister ne papa omo kansa de siasem na ya ne ka ne o manhye fikasie mu wokone ye kanyansa kirewa enye hono ye kwa kire se me ye de hye kasa wo ya de asini hwasini ba no hwasini na ne ba no wakojira ho me firi ha me ma me nie me nana nie me wofanie we bedi akunya we na ye sei ni yakomye hu se yesu di akunya ne be eti wura ka de wonim abakwasam ne amamran de he waji tumu twan because wo ye de hye no so ko wonim de besie eno na wodumase ye kanye masumdie bae ena wodumase hene de gene tumo wo be swaye e de kire santema wura enura na wasam ne se awodumase ne ba ene fiepre awodumase ne ba ene fiepre de mom se awodumase nya sante dia no awodumase nya sante man adaya wo Blue Region te broman rade education eyo broman ena nya sante dia frepe asase no otese no enya ne dia no ye wura nya conclude awodumase ne ba ene fiepre etene wodumase nya swai nyenya ye wodumase man hene ya ti na to amamra ni amane kwa so nyenya ne man hene okode kunya na wo sa ne ba ne be nyansa ne nimdie professor nyansa ne nimdie nya mamra ni amane a
ye didi akunya no wadi bi wo fiepre ema na de hia agina tum ne manfo agina tum na trenkonya agine tum na trenkonya ni mama boko sani mama ne enti no ye wura so pagya no sire mire bokan no obepagya no e de na be ye mahene very soon na enche fiepre mahene ebedi nam ahinie awoye mahene wonya nya mahene kwa no onu odi ne mahene o wonya nya mahene no odi na de system be si manhia pe na akwa se ye hoho ni papa sire beku mahema kan no manhia e na akwa yentu bi se we ye panini we se we ko na chi dabi enhoho pa enye manhia figasem akrokro pa ye didi akunya manhia figas okay se mire bi mkofo betena se ahema fo bi betena se bia nkwan ayaka ne sai bechem hema yamfo hema manson kwanta hema e betena se ka se omunyina hema ti ene mampo hema de be mampo hema se ti omo so no ho woje ti omo so mahenie ayo mo fe wo mpewe na apede onyo no nko na aka ahemfufo bebre ena na se tu ko token menhia ukwa ye je so mahenie ye wakono ya je so kire wa mamra ne amane ye didi akonya ya je so ma hu se wonni wo hene po kasie bia wo do ho atwene no etu wo kwa no ane se wo ko wo ba no ane se wo ba wo pagya nsa no ane se wo himo because wo ohene kasie bia wo do ho atwene no ohone manhia eti fiepre mahene de wo deserve wo di na henie eti ewura eso be pagya na meti we ebeye news ho press conference beba ho asem beba ho nse na mempre na membo mahene mesi mahene wabro wontimi mo mahene eno na di go ene di go group no ebeba no tawisi emra de na asset zukoto hene enya pema ka se fiepre obepagya no e de na ye mahene asumdie eni abotre kwaso e di fiepre ma nyina ye nya na professor so o seje na nana piamo ene kasa ya twiache ne beba amasumdie aba ayo today's TV abusia enenda na wo shema no subscribe video no na wa shema ka cho se ade afa hensem ho de good news the bad news ya bakwasem ya mamre ne de ya tena ha ne di hu nkomo bi ya na ase tutu kotoko hene wo mani monyam ne hira ba henie mu wode ahenie du different level wo man hira no kuribdia ba henie mu ne pesui wo ma henia ye de wo ma henia ye fe wo ma henia ya kono nintino o kanwe papa mu wi ayetena se ye de hu nkomo ne nyina ye nya bi ne de atokoto dwom ayo today's TV subscribe na wa share na wa chewa jo comment section abotre eni asumdio kwaso abakwasem no eni esu na me ka se Lydia Inisa boutique awasare botwe school junction so opani oma papa to de ya Lydia na me confirm Lydia wasare botwe school junction before so bedo binim somebody no Lydia bo ho bagaya Lydia ne ma efe na ye papa so Lydia ne ma ye wata nteke nkoa enye basa bia Lydia ne ma ye kama pa kono kwaji bihye na ahonya fe na ahonya kono benu be hyere bia asante manyina de hye na ne me brahafo de hye na duane ni baje tue mani buruburu mabruhima na ne me na maje wakode abtoso menza himam ka kire ahimam fefe asante makede se putu sepam makwa